Reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene data ukundwa n'Imana urose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bikomeje kugenda bivugwa cyane cyane ku rupfu rwa bamwe mu bayobozi batandukanye bama 23 ni update nyinshi zitandukanye tugiye kugarukaho ni imiripuko n'imirwano ikomeye ikomeje kumvikana mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi hongeye kumvikana inkuru ibabaje cyane ku ruhande rw'ingabo za M23 iyo nkuru ni iyihe tugiye kugenda tubana gatanu ku kandi cyo ngusaba rero no gukanda sabone ukibuka nakazogera ka mbere kugira ngo update yose dushyizeho uyibone mu ba mbere ubu wa mbere ku makuru tugenda tukugezaho by'umwihariko ibanda ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nsuza abanyekongo nsuza abarundi nsuza abatanzania ndetse n'abandi ndetse n'abanyarwanda muri rusange ndabashimiye rero mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi mukanda like mutwereka ko turi kumwe ni by'agaciro gakomeye nyagasana akomeza bampera umugisha kandi mukomeze munogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho ni byinshi tugiye kugarukaho ni imirwano n'ubundi ikomeje kumvikana mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse n'ahandi nibikomeje rero kugenda bigaragara n'ubundi abenshi bati imirwano ikomeje gufata indi ntera cyane cyane ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyemerera dutangirane na update zitandukanye zikomeje kumvikana mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ahongeye kumvikana inkuru y'incamugongo ku bayobozi ba M23 ko witwa Lieutenant Colonel Mapapa uyu warumaze iminsi abikwa aka kanya noneho M23 imaze gusohora itangazo rigaragaza ko uyu mugabo ndetse n'abamurinda barasiwe mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Iki ni ikimenyetso simusiga cy'agahinda gakomeye umutwe wa M23 wongeye kugira ndetse aka kanya bikavuga ko uwitwa General Sultan Makenga ari mu gahinda atigeze abaho cyangwa se atigeze abona kuva isi yabaho. Aka kanya kakaba kamutunguye ariko uzi kubona bamwe mu basirikare bari bakugaragiye bakomeje kugenda bicwa umusubirizo ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda kuri uyu mutwe wa M23. ni amakuru asa naho yongeye kugarura icyo twakwita ukuri cyane cyane mu gushaka amahoro n'umutekano ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo kandi harumvikana inkuru y'incamugongo benshi bati rero iki ni cyo gihe kigeze ngo abantu benshi bafata iya mbere mu gushakira amahoro abanyekongo cyane ko isi n'amahanga bose bahagurutse baravuga ati M23 yego wahuye n'ibibazo bikomeye upfusha abasirikare benshi mu buryo butangaje ndetse bunababaje ariko aka kanya nicyo gihe cyo kwihorera. Ariko ibyo babivugaga birengagije ingabo za FARDC ingabo za FDNB ingabo za Tanzania ndetse n'abacancuro bakomeje gukora ibidasanzwe ku rugamba. Muri aka kanya niba abantu benshi babona ko amahoro umutekano azarangizwa n'ibiganiro ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigasaba umutwe wa M23 guhagarika imirwano ugasubira inyuma ukemera inzira y'imishyikirano cyangwa se inzira yo kujya ku meza, ariko aka kanya bikavugwa ko zinyeshyamba z'umutwe wa M23 kijyanye n'ibiganiro zitabikozwa. Ibi rero byatumye benshi mu bakurikiranira hafi by'imirwano ibera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bahaguruka bemeza ko uyu mutwe wa M23 ushaka icyo twakwita imirwano. Muri aka kanya rero bimwe mu bitangazamakuru byandika ndetse n'ibivuga byemeza ko bamwe mu bayobozi batandukanye ku ruhande rwa leta bakomeje kugaragaza icyo twakwita imiripuko ni nyuma y'imirwano n'ubundi yakomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Muri aka kanya twagerageje kuvugisha mugenzi wacu ku murongo wa telefone gusa ntibyadukundira kubw'umutekano aho yarare muri teritwari ya Masisi. Gusa tubwira ko mu nkuru yacu ikurikira nyibararikira no kuza kwikurikirana rwose araba habaye gatanu ku kandi atugezaho update zitandukanye. Rero muri aka kanya yaduhaye ubutumwa bugira buti ndabona kuba nagira icyo ntangaza bingoye kubera imirwano
imirwano n'ubundi ikomeje kugaragara, ariko mu minota cyangwa se mu masaha ari imbere turaba tubanye gatanu ku kandi. Ayo niyo magambo yatangaje, ndetse avuga ko imirwano n'ubundi ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibabaje cyane cyane benshi, cyane cyane isi yose muri rusange yatunguwe n'ibitero bikomeye by'ingabo za leta zikomeje gukora. Abandi bati ibi bishobora kuba byatuma isi n'amahanga bahaguruka, aho bivugwa ko bamwe mu bayobozi bakomeye FARDC yafashe yagiye baca amano, nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. Avuga ko ingabo za FARDC zongeye gukora operasiyo ikomeye yo kwigarurira ibice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi, ndetse bafashwe nyuma yo kugaba ibitero ku ngabo za FARDC baje gukora iyo bwabaga, bakabafata. Aka kanya rero bakaba ari mu maboko y'ingabo za leta. Bashatse guhunga rero bakaza gufatwa, bahanwe bikomeye, kuko amakuru yadushikagaho cyangwa se amakuru yatugeragaho yavugaga ko bamwe mu basirikare n'abaofisiye bakomeye cyane bo ku ruhande rw'umutwe wa M23 bafashwe, ndetse baza guhabwa ibihano bikakaye birimo gucibwa amano kugira ngo batange amakuru y'urugamba uko yifashe ndetse n'umwanzi aho bamusize. Iyo nayo ni update ikomeye yatumye abantu benshi bahaguruka, bavuga ko urugamba aribwo rugiye kwambikana mu buryo bukomeye, nyuma y'uko ingabo za FARDC zamaze gutangaza ko zamaze gufata bamwe mu basirikare bakomeye ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa M23, ndetse na twirwaneho bakomeje kurwanira mu misozi y'umurenge. Ibi byabaye iturufu ikomeye cyane ingabo za leta zakoresheje kugira ngo zirase bikomeye witwa General Mapapa ndetse n'abagenzi be. Aka kanya bikaba bivugwa ko na Colonel Nanga yabaguye muri icyo gitero. Tukaba tukiri gukusanya amakuru tumenye mu by'ukuri ese abandi bajenerali bakomeye barimo uyu mugabo nawe baba baguye kuri uru rugamba. Ibyo byose turi kugenda tubikurikirana gatanu ku kandi. Ni amakuru y'urugamba akomeje kumvikana, ni imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bakeneye kumenya akantu ku kandi, tugenda tugatotora akantu ku kandi tugaruka mu bitero bikomeye. Ni nyuma y'uko FCM23 yahanganye bikomeye n'ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi mu bice bya Kabunambo. Tugiye kubigarukaho nabyo, munyemerere ubundi tugaruke gatanu ku kandi. Nsome ku mazi ubundi tugaruke aho tugaruka ku mirwano ikomeye yadutse Imwenga muri Kivu y'Amajyepfo. FCM23 ihanganye n'ihuriro rya FARDC, ingabo z'u Burundi, FDNB, ndetse n'ingabo za FDLR na Wazalendo. Abanyamurenge batuye mu Minembwe bahaye ubutumwa abari mu mahanga mu gihe intambara ikomeje kugaragara. Byose tugenda tubigarukaho. Uganda kandi yanze kwakira ibirindiro by'ingabo za Amerika n'Ubwongereza. Ni nyuma y'uko FCM23 yatangije gahunda yihariye yo gusubukura ubutabera mu turere twabohojwe. Ibyo rero benshi bavuga ko bifite icyo twakwita nko gushaka kwikubira, kuko M23 bayishinja kuba isoresha abaturage ndetse no kubambura ibyo bagezeho. Ibyo byose nabyo tugenda tubigarukaho, ndetse twifashishije umwe mu baturage watanze ubuhamya bukomeye bw'ibice M23 igenzura. Amakuru aturuka mu gace ka Kimuka kari muri groupement ya Kabunambo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aravuga ko kuri uyu ku itariki ya 5 ndetse na 6 muri iki gitondo mu z'ukwa 3/26 habaye imirwano ikomeye ihanganishije umutwe wa FCM23 n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi. Amakuru rero aturuka ku baturage bahatuye avuga ko imirwano imaze iminsi 4 ibera muri ako gace, aho yagiye ibera mu bice bitandukanye bya Kabunambo. Bivugwa ko impande zombi rero zikoresha intwaro ziremereye zirimo imbunda za rutura ndetse n'ibisasu bikomeye byamurotse n'ibindi. Ibintu rero byateje ubwoba n'impungenge nyinshi mu baturage, aho ingabo za leta zikomeje kwigarurira ibice, ndetse abaturage bagashimira bikomeye izi ngabo aho zatambukaga basasa ibitenge bavuga bati nimwe
bacu kandi mubikore, ndabizi neza ko muzabigeraho. Abaturage batuye rero muri Mihana ya Ndunda na Kimuka batangaje ko urusaku rw'intwaro zikomeye n'ibisasu byumvikanye mu gitondo cya kare, bigatuma benshi batangira guhunga ingo zabo mu buryo bwihuse berekeza mu bice bifite umutekano ugereranyije. Bamwe bahungiye mu bindi bice bya Uvira, mu gihe abandi bavuga ko bagiye gushaka ubuhungiro mu misozi iri hafi yaho. Umutwe cyangwa se umwe mu baturage bavuganye n'itangazamakuru ryacu yagize ati twumvishe urusaku rw'imbunda n'ibisasu bikomeye mu gitondo cya kare kuri tariki ya 6 z'ukwezi kwa 3 2026. Abantu benshi bahise batangira guhunga kuko nta wari uzi aho imirwano iri bugere cyangwa igihe iri burangirire cyangwa igihe imara. Teritwari ya Uvira kimwe n'ibindi bice byo mu ntara Kivu y'Amajyepfo imaze igihe kirekire irangwa n'ibibazo by'umutekano muke biterwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera muri aka karere. Iyi mitwe rero irimo iy'Abanyekongo ndetse n'indi ifite inkomoko mu bihugu bituranye na Kongo. Rero umutwe wa FDLR ugizwe n'abahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu gihugu cy'u Rwanda ukomeje kugaragaza mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo kuva nyuma y'iyo jenoside. Ku rundi ruhande imitwe ya Wazalendo igizwe n'abarwanyi benshi bakomoka mu mitwe itandukanye ya Mayimayi igamije gufasha ingabo za leta kurwanya indi mitwe yitwaje intwaro. Mu minsi ya vuba amakimbirane hagati ya FCM23 n'ingabo za leta ya Kongo yakomeje gufata indi ntera mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho impande zombi zagiye zishinjanya guteza umutekano muke no gushaka kugenzura uduce dufite akamaro mu by'ubukungu n'umutekano. Ku ruhande rwa FCM23 urugamba rwabo rugamije kurengera uburenganzira bwa muntu bose, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavuga ko bakomeje guhura n'ihohoterwa rivangura abakorerwa na leta ya Kinshasa, niko babivuga. Gusa imirwano ikomeje kubera muri Kabunambo ishobora guteza ibibazo bikomeye by'ubutabazi ku baturage, cyane cyane abari guhunga ingo zabo badafite ibikoresho bihagije cyangwa ibiribwa. Amashyirahamwe akora ibikorwa by'ubutabazi akunze kugaragaza ko imirwano nk'iyi ituma abaturage benshi bahinduka impunzi imbere mu gihugu, bigatuma rero ubuzima bwabo burushaho kugorama. Kugeza ubu nta mibare nyayo iratangazwa y'abamaze guhunga cyangwa se abasirikare bamaze kugwa muri iyi mirwano. Icyakora amakuru aturuka mu baturage avuga ko imirwano ikomeje mu bice bya Kimuka no mu nkengero za Kabunambo, mu gihe abaturage bakomeje gusaba ko haboneka inzira ziganira cyangwa se z'ibiganiro byagarura amahoro muri aka karere kamaze imyaka myinshi karangwamo intambara. Ababikurikiranira hafi bavuga ko niba iyi mirwano ikomeje gukaza umurego ishobora kurushaho gukurikiranwa cyangwa se kugaragaza ibice bitandukanye bya Uvira ndetse no mu turere dutandukanye, naho bishobora kuba byafata indi ntera, ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyepfo na Ruguru imirwano ikayafata umurego. Basaba rero impande zombi guhagarika ino mirwano, ni nyuma y'uko ibingibi biteza umwuka mubi ndetse bigatuma imirwano irushaho gufata indi ntera, bishobora no kwadukira Afurika yose muri rusange, cyane cyane Afurika yo mu burasirazuba, aho bivugwa ko mu biyaga bigari hashobora kuba intambara ikomeye. East African Community nyuma y'uko imirwano ikomeye yavutse muri Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, FCM23 aho yakubiswe inshuro kugeza usubijwe inyuma. Nk'uko amakuru atugeraho bivuga ko bamwe mu bayobozi batandukanye ba M23 bahunze no mirwano nyuma y'uko ingabo za leta zifashe bamwe mu basirikare bakomeye. Amakuru akaza dushika avuga ko witwa Lieutenant Colonel Baba n'uwitwa Papa abo bose baguye muri iki gitero simusiga cyagabwe
mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu cyo kuri uyu iyi tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatatu 2026 haravugwa imirwano ikomeye yadutse mu bice bitandukanye bya teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC. Bikaba rero byongeye gukaza umutekano muke umaze igihe uvugwa muri ako gace. Amakuru aturuka mu baturage batuye muri ako karere ndetse n'andi masoko yizewe cyane cyane amasoko arema cyane cyane muri iyi mirwano. Bamwe mu baturage twagerageje kuganira, mugenzi wacu uherereye muri iki gice yatubwiye ko imirwano yabereye mu mihana ya Katara, Marundi na Bubyinyi, aho ingabo za FARDC zakubise FCM 23 kugeza iri huriro rizwi n'ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo isanzwe ikorana na FARDC mu guhangana n'umutwe wa FCM 23. Abaturage bo muri utwo duce batangaje ko urusaku rw'imbunda rw'amasasu y'imbunda nini ndetse n'intoya rwatangiye kumvikana mu rukerera ahagana saa 11 za mu gitondo. Bamwe mu baturage muri ako gace bavuga ko abarwanyi ba FCM 23 batangaje ko bagabweho ibitero n'izo ngabo zifatanyije, bigatuma rero nabo basubiza barwana mu rwego rwo kwirwanaho. Gusa bavuga ko batakarije abasirikare bakomeye. Umwe mu baturage utuye hafi yaho imirwano yabereye yavuze ko abaturage babyutse bumva amasasu aturutse mu mpande zitandukanye, ibintu byateje ubwoba bukomeye mu baturage benshi, bigatuma bamwe bahitamo guhunga berekeza mu bice bibonekaho amahoro n'umutekano kurushaho. Iyi mirwano kandi yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo, abo bamwe berekeje mu bice byo hagati muri Mwenga, abandi bakagerageza kwerekeza mu bindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abayobozi b'imiryango itanga ubufasha bw'ubutabazi bagaragaje impungenge ko iyo mirwano ishobora guteza ikibazo gikomeye cy'ubuhunzi, cyane cyane mu gihe abaturage benshi basanzwe babayeho mu buzima bugoye bitewe n'intambara imaze imyaka myinshi muri ako karere. Uretse ikibazo cy'ubuhunzi, hari n'impungenge z'uko iyi mirwano ishobora guhungabanya ibikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi, bikaba byatuma rero habaho ibura ry'ibiribwa n'izima ry'ibikoresho bitandukanye buri muntu yifashisha birimo amazi ndetse n'ibindi bituma umuntu agira isuku bishobora kubura mu buryo bukabije. Teritwari ya Mwenga ni imwe mu duce tumaze igihe kirekire turangwamo n'umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aka gace kakunze kuvugwamo ibikorwa by'imitwe itandukanye yitwaje intwaro irimo Wazalendo, FDLR n'indi mitwe yitwara igisirikare ikorera mu mashyamba ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano cyangwa se iyi mitwe ikunze kugirana imirwano hagati yayo cyangwa ihangana n'indi mitwe. Amateka y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ishingiye hanini ku bibazo bya politiki, umutekano n'inyungu z'ubukungu, cyane cyane izijyanye n'umutekano n'umutungo kamere uri muri aka karere. Intambara zikunze kuboneka muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zagiye zituma abaturage benshi bahunga ingo zabo, abandi bagatakaza ubuzima n'imitungo yabo mu buryo bw'amaherere. Kugeza ubu nta makuru arambuye aratangazwa ku mubare w'abahitanwe n'iyo mirwano cyangwa se abakomeretse, ariko amakuru ava mu baturage n'abakurikiranira hafi ibibera muri ako gace agaragaza ko imirwano ikomeje mu buryo bukomeye. Abasesenguzi mu bya politiki n'umutekano mu karere ka Afurika yo hagati bagaragaza ko iyi mirwano ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano wa Mwenga no mu bice biyegereye mu gihe yaba ikomeje mu minsi iri imbere, cyane cyane mu gihe impande zihanganye zose zikomeje kongera ingufu mu mirwano. Muri aka kanya FARDC iragenzura ibice bikomeye byo muri teritwari ya Masisi muri
teritwari ya Rutshuru n'ahandi. Kugeza ubu abaturage bo muri utu duce bakomeje gusaba ko habaho ingamba zihuse zo guhagarika imirwano no kurinda abasivile mu gihe amahanga akomeje gukurikirana hafi ko umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo byose biragenda bigaragaza ko n'ubundi imirwano hano ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazigera irangira mu buryo bworoshye, kubera ko n'aka kanya aravuga imirwano ikomeye yatumye ingabo za FARDC zigarurira ibindi bice bitandukanye by'ako butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano kandi tugana no ku musozo iragenda igana ahareba Inzega, cyane ko benshi bavuga bati ingabo za M23 zikomeje kugenda zikubitwa inshuro. Ni nyuma y'uko ingabo za FARDC zongeye kwerekana bamwe mu basirikare bafashwe, ndetse bikaba byabaye icyo twakwita inkomane zikomeye. Byagaragaye ko Burundi bwateguye igitero cyagabwe i Musanze muri 2019, nayo ni inkuru turi buze kugaruka mu nkuru itandukanye yakomeje kugenda n'ubundi icicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho bivugwa ko Burundi bukomeje gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwigarurira ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FCM23 kandi yemeje ko yohereje abakomando hafi ya Kisangani kugira ngo bagabe ibitero. Ibyo nabyo byabaye icyo twakwita inzira yo kugaragaza ko M23 ibijyanye no gushaka amahoro itabikozwa. Ibyo nabyo byabaye iturufu ikomeye cyane ya leta yo kwerekana ko ibi bintu nabyo bidashyigikiwe na busa. Ibyo rero nabyo byatumye benshi bavuga ko M23 yagakwiye kuba yagerageza guhagarika ibi bikorwa, mu gihe benshi bavuga ko uwitwa General Sultan Makenga yagaragaye mu kigo kinini cya Rumangabo atanga ubutumwa bukomeye bwo kwihorera. Ndetse ibi byabaye nyuma y'uko uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma byamaze kwemezwa ko yamaze kwicwa, ngo barasanasanye yewe bakora iyo bwabaga kugira barebe ko bagarura ubuzima bwe, ariko ubuzima bwe bukomeza kwanga. Ibiro byatumye benshi bavuga ko M23 yaba iri gutegura ibitero simusiga byo kwihorera. Gusa na leta no ntiyicaye aka kanya. Rero urumva ko urugamba rwafashe indi ntera mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku mpande zombi nta n'umwe wicaye, bose barashaka icyatuma amahoro n'umutekano bigaruka. Ese haraza gukorwa iki kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke? Ibyo byose nibyo buri muntu wese ukurikiranira hafi iby'imirwano ku butaka bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kwibaza. Ndagushimiye kandi nkwifuriza kugira ibihe byiza. Turaza kongera tugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa n'ubundi ku butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyagasani abampera umugisha mwe mwakanze sabone, share mu nshuti zanyu n'ibindi. Tugenda tugaruka ku mfu zitandukanye zikomeje kumvikana cyane cyane ku bayobozi bakomeye b'ingabo z'umutwe wa M23. Ni igihombo gikomeye, ni agahinda gakomeye. Ndabashimiye.